Tinapalabas. Impalpalastog ni Gringo kinidita ti inted ti amo na iti pagpaspasturan na rancho a kabalyo a pinanaganan na iti Turko. Iti madayan ni Rafael, impudno na kini Julia abim mabadag iti grado na iti pagadalan ket marigatanen amang ikagumaan iti panag-iskolar nanto iti kolehyo. Imbaga ni Rafael asanton nagtuloy iti kolehyo tagtrabahon tulangan. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Nalagip ni Don Esteban ti gamong anaikali iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Imbaga na dayta kini Benito. Nagdua-dua tinaud-udi no masarakan da pa iti nasawa kinabaknang. Gapu talakay unayan ni Ama Josep ket amangan no agkabawin daytoy. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo anapawan. El Oro con Sangre! At damangay na parambak, apaman na sumangpet, ti espesyal na sangayili dito Hacienda Gabriel. Ay, asino ti mapadpadanan asumangpat, senyor? Siyempre, asino pa iti sapali? Sumangpet iti mabit, ti unika iha na iritera. Ay, iso! Ay, ni Senyorita Marisol. Si. Senyor. Ay, sus, kumarkaron sa mati uyakyo. Ay. Dahito nga rod ti problema ni siya. Saan na mahalay ti taraon na nasustan siya. Ay, sus, senyor. Kasapulan ti doktor iti daytan. Mapanag to agpakita iti amigo ni Siak na medico. Kaya't kunawan sa gubanit na Siak na sangputan di unika ihami. Ay, huwag mata, senyor. Tamagan man ni Siak kinisika, Mause. Anya ti sekreto ni Sika. Takasla nasalsalon at painisika ngem siya. Idinto, tadandanikan sa nagdawan itinuben. Senyor, sekreto ka. Iti langam, talaga na dayo nalakay kanyam siya. Ngamit ikabaylan, winupig sa tibagi, adayo. Andur ni Sika. Senyor, diyak maibagano anya ti sekreto nga ibagbagam. Awan matiam mo ka sekreto. Ibagak, no anya dagiti aramidak iti inaldaw, pamatsyak. Ngayon ti mang papigsa kanyak. Pues, anya dagita Ama-Josep. Ibaganisik agin ni Siak. Kaya't ko, nagpaut matibiyag ko nakaskan ka. Andiyan ni senyor. Bungusay? Apaw? Luciano. Nayabog mo dagiti baka iti paginumanda. Una pong, nabayag mati panagsarsarita yo kini Senyor Esteban. Anya ka diti nagsarsaritaan nyo apaw? Ay! Adu! Dinamag na pa no anya ka no ti sekretok iti daytoy kinalakay ko. Anya? Ay, apaw. Anya ngagpaiso ti sekreto yaw. Saan kayo pa yaman nagsakit ang? Ay sus! Ti inaldaw apan nakawatwat ti bagi Luciano. May saday tamang pasalon at kanyak. Kasta? Kan dagiti kankanan tayo iti inaldaw. Dagiti nasustansyaan at natangkan prutas. Dakkel ti maitulong dagita iti kinasalon at ti bagi tayo. Mabalin ang madanon kung tumutikas iti dad mo apaw. Tandani, agpapada tayo matiti kankanan. Wen, kandi ka agbisbisyo.
Di mo padpadasan ti agtabako, ta, madiday ta. Awan kanyak day tapong. Umanayan ti sagpaminsan. Panaginom iti vino, wano arak. Nimbay amon, jay kas iti inuman da dun Esteban. May mayat matlang ti ararami din tayo nga arak. Manipod iti bagas. Sa bali la day jay apong. Win. Mayat matkit di day jay. Basta saan nalabas. Tano nalabas ti panaginom ti arak. Ay sos, mami sos. Puora na ti bitukam. Ay, wala niya. May mayat day tay apag isula ang apok. Kasta ti panang salwad iti bagi. Tapno di ka makala iti sakit. Gusto kayo, apong. Mayatan ti kastoy abiyag tayo dito'y asyenda ni Don Esteban. Sagpaminsan matkat makaraman tayo iti karne. No lamas adumat iti karayan. Basta nagagat ka mapanag kamal. No karne, libre pay Basta nagagat ka mapanaganop. Sakit din, apok. Una apong. Ato ti malibre dito, no, nagagat tayo lagi day. Oray, awan makukwarta tayo. Makunamat na nabaknang tayo. Imbangman, Pedrita. Tama isa par mamutlat na ti pumaspasyar ditoy. Senyora. Awan matuna yun ti pakakumikumak ije Villa. Taawan matan ti aw-awirak nga ubing. Balas ang lakit di itan ni Marisol. Lakit di Talagang taamis ti sa dayjay. Natawid na launay katirupa ni Don Esteban. Uray ti kutil. Napudaw ti kutil ni Marisol. Ubing pa'y idi ata dito ingam mailadawan ng ti kinapintas na no dumakkel. Kasla grimrimat abituan dagiti mata na. Bimulalayaw dagiti kiday na. Natuntiris ti agung na ken naingpis dagiti bibig na. Ay mauray ko ti padagsumblina dito San Gabriel. Kailiw ko jay apok, Pedrita. Mauray yu senyora. Kuna di senyor sumangpet iti mabiit. Ay, kasta. Padpadaanan na ti sumangpet surat na amang ipakaam mo iti isasangpet na. Ay, nagsaya atin no kasta, Pedrita. Ala, sapay lang ko bang aron ta sumangpetan. Barin saan na tayo analipatan jay apok. Sumangpet ka noon ni Marisol. Ay, sayang. Saan na nakita ni Lolita dagiti anak na. Talo dagiti apog. Nang di naman na napudutan ida. Nakasano. Kasjay mo't namin ti manugang ko. Ay, agasam. Di na pa'y nakita at ipan na kay masayang hindi ti bangkay ni Lolita. Nataay bayan ti kaawan na iti pagilyan. Ngamkas laawan anyaman ken kuha na ti amin. Adda kagaya mo ni Esteban. Si. Nadamag ni siya, tinapagtang ni Lolita. Simbangpet dito'y balay nga kakapsot. Intaray mi idi iti ospital nga bawan lata. Di na nalasap ti kimpet kan kwa na asakit. Naala na ti sakit na iti di na pandangan iti umno nga oras. Kan iti nalabas sa panakabampannog na. Kasta ti ko na ti doktor.
Kan sikon iti istoryana iti. Maturog latan iti dila kompormi a lugar. No sa dino ti pakamitan na iti rabii, ijayan ang maturog. Kaadwan na kanupay iti langalang. Porke? Basol ka din siya, no nakaala ni iso iti sakit iti kasta na inararamid ni iso. Ha? Nagayapan ni iso ti amin. Iso na di umabalin na isidir kanyak tinagbanagan dahil dyan na traidor. Esteban? Muy bien. Nasaya tanaginanan ni Lolita. Anya, kasta ti ibagam, Esteban? Si, mama. Dispensa. Nasyanak matidin kini Lolita. Ngam lumalagip ko tinaramid ni iso agburak ti sangre ni siyak. Ket kaslakayat ni siyak ti pamatay. Ket nasayat mat. Saan kon na nasangpetan na si Bibiyak. Ay, Diyos ko. Nailisin ni siyak iti pagbasuran. Nasakit na lagi mo ang tinapalabas. Gamjak maliklikan no kastoy nga agtugawak dito'y hardin. Napudot ang tinarang tiinit. Ay, sumre ka kung dito balay. Anya day tapit Rita. Inyawat mo ti mensahero, senyor. Telegrama. Nagapo ka di ka ni Senyorita Marisol? Si. Nagapo kini Marisol na ito'y. Nagrupangat. Apay nga ta? Saan kanupay nagawid ni Marisol? Saan ang matuloy? Wen, ado kanupay tinasken na ring pasniso. Sakpay na palubusan niyag subli dito'y nakayanakan na nadaga. Ay, sayang. Magagaran ako na makakita iti langana ita. Napintas ni Marisol Pedrita. 100% na napimpintas ngam dayti Lolita. Talaga, senyor? Si. Awan na pulos tinatawid na itilangati nana. No jak payam mo na impas ngay ni Lolita. Mabalin ko na ibaga nasaan na ni Lolita ti nana. Anya? Bueno, at tadatamat na ninulita tinangipas ngay kini Marisol. Saan mat na may libak day tapit Rita? Wan mat, senyor. Kat hosto dya kunayo. No imala iti day di Lolita. Saan nga ta akas iti kinapintas na nga ibagbagayo ita? Ti kapintas na kuma. 100% Pedrita. Gagangay ako na Pilipina ni Marisol. Ngam, gapotay malay ti daydi mamak. Talaga na nagpintas. Si Manta Maria ti Hirupana. Sayang. Tadi pa yung makaawin. Kailiw ko matan jay ihamia. Di, kasano apaw? Palubusan tayo matlang araw, dagiti pinaiwayway ni Senyor Esteban na papartyan na baka? Tas an pa si Mang Patjay anak na. Inak nga rod ibulos idan, tapno, makaaliwak sa idan apaw. Ayun narigat no kas dyan nakawayway da. Ta iso pa'y a problema mapanyal alis kan papainuman. Palubusan idan Luciano.
Tagal pinuunti sarang kasla kayat na sukimatan. Anya ti amaw no makitak ti pagilasinan nga danay ikali abalitaw. Sayang lang, di mo't makarko ni ama usip no kasanugatan. Ti kadakkel ti pinuon ti sala nga na imula iti nakaikalyan ti gamang. Kung di naman masiguradaw no nagbiag pa yan na imula no saan? Sublitan na di ba? Hey! Ya! Ya! Loko ka. Isumot la nagbayag ka nga agsuble. No kasta kag may maysa ka nga agwanawan iti rancho ta da birbiro kam. Agpaspasara ka klayang nga paw. Anya ti amawk no dagpaltieng. Di ka man Luciano. Diyo ko na adi kay mamatay nga damang bampantay kadagiti na ikali agama nga paw. Saan man natila sasawon? Nakangkangagamot iti kastangay. Nangeg ko asar saritaan dagiti lalakay jay ilay. Aniya? Apaw. Amuyo ka day. Ati Hacienda Gabriel ti tupiko ti dua alakay ana sarakak nga kapkape iti maysa pagkape ni jay ilay. Ay, kat. Aniya ti sarsaritaan diangay. May papan ka dagiti kinabaknang ka na nga inkali iti dagiti hapon dito'y San Gabriel. Aniya? No kasta, ada sabale, makaam mo. Isungarod niyan ka gumaag ti nagdengag iti saritaan da. Kaedad yung nga tatagi dyan lalakay. Ay. Delikado nga rod. No da sabale, makaam mo. Mga no adan tumapan mangkalya di te masipsiputan. Ay, sos mamisos. Mga no ada kada kwada te nabatad asinyal ti eksakto. Nakaikalyan da di agamang. Jakla mo jak mo't nanggag amin na nagsaritaan da. Ay, sos, delikado, Luciano. Ay, masapo lamamuan ni Don Esteban data. Ay, baga, amin na nanggag mo nga imbagbaga na gidya alalakay. Uwan, apaw. Kastamat talaga teramida. Ay, di mon baybayagan. Amang ano da makaw na amang birok iti dayjay. Kat kalyan di adi tayo masipsiputan. Senyor, kasla at da pa kariribukan nyo launay. Benito. Nadlaw ko adi kay makaid na manipod itay pimanaw ni Luciano. Pampanunutan ni siyak timbaganiso. Kaya't ni siyak na makasarita dagi jay nalalakay na nangag na nagsarsarita di pueblo. Mamati kayaw nga amo dagi jay ti eksakto ang nakaikalyan ti balita o. When? Senyor, amang ano ad-adda adiyo masarakan, ket lukwenda kayo pa'y. Anya? Diyo am-amo no asino dagi jay. Amang ano birkog damit, ket patayin da kan, apaman ang masarakan da iti asyenda, tapno mabukudan da laang tigamang. Sa bali na dagos ti pampanunutan ni si Benito. Jak ibaga analaingak, senyor. Kalagip lang di imbagak. Adu ngamin ti agbalin asa iraw no masisirap da iti balito. Husto kamad kiti, Benito. Agpanunot ka na imbag, senyor. Sayang jay tawidem ni senyorita Marisol no alaen ti sabalay. Husto ka, Benito. Husto ka. Para lang kini Marisol da jay nagkamang. Ngem, masapol na mamuan ni siya no sa tino na talaga tayan na. Senyor. Benito. Apay, senyor? Kaya't ko nasapulam da Rafael kan Gringo. Ha? No kasta? Kaya't mumutla ang makita idan? Mangkita ni Sika iti mapagtalkan na tao. Pasapol ni siya da Rafael
ken gringo. Anya ti plano ni Don Esteban nga ramiden. Masarakan da nga ta tinaikalya kinabaknang iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliway na denggen tituloy iti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!